cieux, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que la puissance descende sur nous, l'onction divine comble mon cœur, pour t'adorer, avec nos voix, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Bwana sifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Bwana sifiwe. Gloire au Seigneur Jésus. Tunaenda kusimama sote mbele za Mungu kwa heshima ya neno la Mungu. Debout devant la présence de Dieu avec tout le respect. Tunaenda kusoma neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu. Na nitatamani nipate watu wawili ambao watatusomea. Et je serais content, je pouvais avoir des lecteurs. Mmoja atasimama na kusoma kitabu cha Deuteronome ama Kumbukumbu la Torati. Le premier va se mettre debout pour nous lire le livre de Deutéronome. Chapitre 30 ama sura ya 30 Le chapitre 30. na mstari wa 19. Le verset 19. Na mwingine baada atasoma Yoshua. Et le second va lire le livre de Josué. 24 Josué le chapitre 24. na mstari wake wa 15. Le verset 15. Hawa watu watatusaidia wasome kwa sauti kubwa sana. Ces deux personnes vont nous faire grâce et lire à haute voix. Kama kuna yule ambaye amepata basi karibu Il y a quelqu'un wasome. qui a trouvé la première écriture que dit. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Témoignant sur vous les cieux et la terre aujourd'hui. Que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Pour toi et ta postérité. Amen. Amen. Tupate msomaji wa pili. Le deuxième lecteur. Yoshua 24 na mstari wa 15. Josué chapitre 24, le verset 15. Je lis au nom de Dieu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Na ukiona ya kwamba si vema kumtumikia Mungu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. chagueni leo ni nani unataka kumtumikia. Ou les dieux que servaient vos pères Wenda Mungu wa baba zetu au-delà du fleuve, hapo umbali ya mto, ou les dieux de Amoréens dans wenda le pays Mungu wa Moria dans lequel vous habitez. pamoja na wao unakaa. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Amen. Amen. Kila mmoja wetu angesema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Mungu akubariki unaweza kaa. Bwana sifiwe sana. Asubuhi ya leo kuna neno fupi ambalo tunataka kuzungumza pamoja. Na neno linaitwa nguvu ya kuchagua. La puissance du choix. Nguvu ya kuchagua. La puissance du choix. Unajua
Ukichagua mbaya unapata shida katika maisha yako yote. Bwana asifiwe. Kama mbele yako kungelikuwa njia mbili, wanakwambia chagua njia moja. Unachagua ama moja ama nyingine. Utachagua ama kupanda ama kushuka. Utachagua ama kuingia ama kutoka. Utachagua ama kukaa ama kusimama. Utachagua kitu kimoja baada ya mambo mawili. Na hii imeweza kuleta watu katika shida kazini. Sababu wengine wanajikuta hawatachagua. Na wanasema mimi sitachagua ama hiyo mbaya ama hiyo nzuri. Bwana asifiwe. Sio kama tuko pamoja. Tunaona uchaguzi mwingi umepita katika nchi mbalimbali. Na mara nyingi sana kuna watu wawili ambao wanakuwa mbele. Na kwa watu wawili kunakuwa wale ambao wanawapenda wengine hawapendi. Na wakati wamewachagua hao watu, ukichagua mtu mbaya kama ni president mbaya unamchagua katika nchi, sio nchi haiwezi endelea. Ukimchagua yule ambaye anafaa, maendeleo pia endelea katika nchi. Kitu nataka kukwambia sasa hivi, kuna jambo ambalo linaitwa uchaguzi ambalo haupasi kulikamata na madharau. Ni jambo ambalo ni la muhimu sana katika maisha ya mtu. Kama kuna watu maisha yao yameharibika, ni sababu walichagua mbaya. Na kama kuna watu wengine wanashukuru Mungu zaidi, ni sababu walichagua vizuri. Bwana tusaidie sana. Unajua unaweza kuwa na hiyo uwezo wa kuchagua. Na inawezekana pia kukue watu wengine ambao wanachagua juu yako. Kama vile tunaona watoto. Mara nyingi sana sisi wazazi tunawachagulia. Nao hawana shua. Wewe mzazi ukimchagulia mtoto vibaya, ukisema wewe mtoto umempoteza, huyo mtoto umeharibisha maisha yake. Labda kama ingelikuwa vazi, wakati unasema mtoto utakuwa anavaa tu hivi. Utamtazama wakati mtoto anavaa hiyo vazi, hana furaha, sababu ulimchagulia kile ambacho hakitoka moyoni mwake. Bwana tusaidie. Na hiyo tunaona ni nguvu ya nini? Ya kuchagua. Amen. Asubuhi ya leo nataka kuambia jambo moja. Kila kitu ambacho unachokiona duniani ni tunda ya kuchagua. Hata wewe mwenyewe jinsi uko pale, uko tunda ya uchaguzi. Labda utajiuliza kwa nini? Unajua Mungu wakati ameumba ulimwengu na ameumba vitu vyote vilivyomo, ameumba wanyama na baadaye kaumba mtu. Lakini unajua ya kwamba Mungu amelipenda angekuumba wewe mnyama. Mungu aliona si vema kuumbe mnyama. Hangelikuumba mbuzi, hangelikuumba ng'ombe. Kwa sababu leo tungekuwa nafanya makontribution juu ya kununua kule kufanya. Lakini akaona ni vema, akachagua eti wewe atakuumba mtu. Unaenda niambilia wewe ambaye uko pembeni yako, umwambie unajua kama wewe ni tunda ya uchaguzi wa Mungu. Umwambie eti Mungu alichagua uumbe mtu sababu alikuwa na shabaha yako. Umwambie eti hakupenda kuumbe nyama, hakupenda kuumbe labda mstiki, ili wakati uko unapita na kusumbua watu wasiokuwa wanakufanya hivi. Hakupenda kuumbe nguruwe, ili tulikuwa tunaenda kule kufanya kilimo na bezaa nguruwe. Alipenda kuumbe wewe mtu. Amen. Kitu kingine unahitaji kujua, maisha yako jinsi yalivyo sahihi ni sababu kuna uchaguzi ambao ulitendeka hapa. Kuna kile ambacho ulichochagua ukasema
Je ne veux plus être un Nitachagua kwanza kuitwa na mimi refugee. Je vais d'abord changer ta Ili vie. siku moja usikutane huko Canada. Pour que je puisse me retrouver quelque part. Ulichagua. Tu as tout Na fait. sasa hivi unakula matunda ya uchaguzi. Et aujourd'hui, tu bénéficies des résultats de ton choix. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Hatujui kama tungali pa. Sijui kama tungali pa. Je ne sais pas si nous sommes toujours. Na asubuhi ya leo natamani kuongea kwa ajili ya Le uchaguzi. matin, je vais te parler Na nguvu zake zote. de la puissance de Dieu. Sababu uchaguzi una nguvu. Parce que les choix, Una nguvu ya kugeuza maisha ya mtu. il a une puissance de Una changer, nguvu ya kubadilisha maisha ya de mtu. transformer la vie Ina de nguvu ya kukutoa katika upotevu et de tuer de na la perdition kukupeleka katika ushindi. et de t'amener chez Hili uchaguzi pia ina nguvu ya kukutosha katika baraka ulizokuwa nazo le choix aussi a une na puissance kukupeleka katika upotevu de sana. t'amener à la perdition. Kuna watu wengine ambao hawakujua Il y kuchagua. a d'autres personnes qui ont passé les Wakati choix. wamewaambia sasa utafanya nini? Maintenant, quand on demande qu'est-ce que tu veux faire, Unaona sisi ambao ni wanafunzi. nous qui sommes des étudiants, Wakati tuko tunaenda kwenye university pale. quand on va à l'université, Tunaanza kuchagua program ambayo tutasoma. on se mélange sur le Na programme. unasema au mimi nitasoma medicine. Moi, je fais la médecine. Lakini labda ulichagua vibaya. Peut-être que tu as Unaambia kingine kwamba haiko medicine ndio nimepasha soma. et moi, je ne vais pas faire la médecine. Inawezekana haukuchagua vizuri. Peut-être que tu n'as pas bien Na choisi. unajikuta uko unasoma tu ni katika shida. Et tu te retrouves avec toi avec des Na hiyo shida labda hazitaishi saa hii. Peut-être que c'est pas bien Sababu ulichagua vibaya. parce que tu as fait mauvais choix. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur, Asubuhi ya leo Kristo anataka kutuongoza ce matin, le Seigneur, katika uchaguzi. dans un choix, Unajua mbele uchague. tu sais, avant de Ni vizuri pia umwombe Mungu. c'est bien de Ni vizuri pia umwambie Mungu. c'est bien de dire au Mungu niko mbele ya mambo mawili hapa. Seigneur, je suis Niko devant, mbele ya mambo mengi hapa. je suis devant pour vous. Nitachagua Je nini? vais me la choisir quoi? Mara nyingi sana tunawaencourage vijana La plupart des fois, nous encourageons les wakati gens. wanatafuta kuoa ama kuolewa. Quand vous voulez vous marier ou prendre une dame en mariage,
Amen. Asubuhi ya leo Le matin, ce matin, ningelipenda tujiulize jambo moja. et je pense que tu puisses Kwa nini watu wanachagua vibaya? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens Kwa nini watu wamechagua vibaya? Pourquoi les gens choisissent mal? Sababu mara nyingi watu wanachagua vibaya. Parce que la plupart Na wanaanza mara nyingi kujiuliza, mais comment faire les Mungu, kwa nini maisha yangu iko hivi? pourquoi ma vie est Mungu, kwa nini shida zimenifuatilia? pourquoi je suis entouré Ni de sababu walichagua vibaya. parce qu'ils ont mal Na tunataka kuona sababu kama vile nne hivi mais il y a 4 raisons ambazo zinatuma watu wanachagua vibaya. qui poussent aux gens de mal Kisha baadaye tutaona faida ya kuchagua vizuri. et après on va voir le bénéfice de bien choisir. Amen. Tuko pamoja? Faut que je montre ça. Na jambo la kwanza ambalo limetuma watu wanachagua vibaya La première raison qui pousse les gens mal, ni kwa sababu wana tamaa sana. c'est parce qu'ils ont Wakati mtu amekuwa na tamaa nyingi, quand tu es poussé par l'envie, desturi zimekuwa nyingi ndani ya maisha tu yake, es poussé par beaucoup de désirs dans ta vie, anachagua vibaya. tu vas mal choisir. Bwana tusaidie Le sana. Seigneur nous aide. Labda wangenikwambia hivi, Et notre prophète dit que c'est ndugu, ninakupatia $1,000 ama $10,000 et les méchants donnent $10,000 na reveni yako et ton revenu, iko ya $1,000 par mois, c'est $1,000 par le mois. lakini wanakupatia $10,000. Et on te donne $10,000. Wanakwambia wewe sasa Et là, uchague gari, va choisir une voiture. na hiyo gari Et la voiture, ni gari ambayo itakusaidia maisha yako yote. c'est une vie qui va t'aider. Wanakuleta kwa concessionnaire pale La main chez les na concessionnaires. unaanza kuona gari zote Tu pale. commences à contempler les voitures. Unakumbuka kitu kimoja ya kwamba Il dit une chose. reveni yako iko ya $1,000 par mois, Mon revenu, c'est lakini 1,000$. wanakwambia $10,000 iko hapa. Et tu as $10,000. Anza kuchagua sasa gari, Commence par acheter hiyo gari iweze kukusaidia. la voiture. Na unasema hivi sasa, Tu as dit, mimi nitachagua nini? qu'est-ce que moi je vais choisir? Hiyo expedition hiyo Je vais choisir ambayo labda ni 15,000, ambayo labda ni $20,000. Mimi nitachagua hiyo Escalade Cadillac moi je vais prendre le ambayo voiture. labda ni 30,000. C'est 30 Na 000. kuko gari nyingine pale Après tu vas au ambayo labda ni za $1,000, ambayo labda ni za $10,000. Na $2,000. tamaa yako tu inakupeleka kuchagua ile ambayo labda hautaweza hata kuielewa hizi miwili. Unasema tu basi tafadhali kwenda na expedition. Na mimi niwe na Cadillac. Na mimi niwe na expedition. Moi je vais prendre les Tamaa yako inakutuma kuchagua vibaya. Kisha ndipo utaanza kuregret. Au hii gari inakula mafuta sana. Oh, mais là, Au hii gari assurance yake iko il y mingi. a la séance que je dois Ndugu, payer. nichagua vibaya. Il y a fait. Na hiyo inakuwa shida kwako. Ça devient Sababu tamaa yako ilitangulia mbele ya kuchagua. L'envie a défoncé les choix. Amen. Tamaa zetu zisingelitangulia. Il se remet à cette Wakati mambo yako mbele yako, usiwe na tamaa. n'est pas l'envie. Ambia Mungu, Qui ose Mungu nichagulie sasa. choisir pour moi. Wengine wameoa vibaya sababu tamaa ndio ziliwatangulia. Eti mimi nitaoa tu msichana mwekundu, Je vais prendre une nitaoa femme. tu msichana wa hii tae ya hivi. Mais la telle Kama taille, hayakuwa wa ile tae, c'est pas la tête. basi hayakuwa guu yangu. C'est pas mon. Haiko guu yako ndugu. Ça c'est pas. Ni tamaa yako ndio imekutangulia. C'est Na l'envie. wakati utakusia nyumbani, Et quand tu vas l'amener à la maison, hautakuweza. tu ne sauras pas la gérer. Nimeona maelezo ambayo amefanya mwezi mmoja pale Kampala. J'ai vu un mariage Huyo ndugu aliona tu ni dada anameremeta sana. c'est trop belle. Alifanya mwezi mmoja. Et moi, Wakati unasema mwezi yaani 30 jours. c'est pour cela cible. Bwana tusaidie sana. Seigneur nous aide. 30 jours ilienea huyo dada akatoka C'est nyumbani. pour cela cible, il n'a Na pas anasema hapana, haiko huyu ndio alikuwa wangu. C'est pas lui qui est. Na wale kijana akasema unajua, Tu sais, huyu dada yuko na tamaa sana. vraiment, il est. Niko napenda tukule friti na wala hatuna muda wa kula Mais friti. ça, c'est ton plus Niko napenda tununue kila siku kuku na wala hatuna hiyo kuku. acheter des poulets pendant qu'on n'a pas la. Yesu mbona walikwambia hiyo sio ambayo yule alisikia anastahili. Bien aimé, on t'a bien aimé. Alikuwa na tamaa tu sana. Na akachagua vibaya. Et il a fait Mungu bon. atusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Unajua wakati tamaa imekutangulia unachagua vibaya. Tu sais, quand tu es poussé par l'envie, tu fais un mauvais choix. Na Mungu angelitusaidia asubuhi ya Le leo. Seigneur nous aide ce matin. Mungu angelitupeleka katika hali ya kuchagua Il vizuri. puisse nous conduire à bien choisir. Tumwambie Mungu Roho Mtakatifu atuongoze katika uchaguzi. Et le Saint-Esprit puisse nous diriger dans les choix. Amen. Amen. Jambo la pili ambalo linafanya tuchague vibaya La deuxième des choses qui nous poussent à ni kitu ambacho nimeita kwa Francais influence. ni kushawishiwa. Wakati mtu ameshawishiwa Quand tu es dans l'influence, anachagua
ilikuwa mti ambao ni kujua mema na mabaya. Na mti mwingine ilikuwa ni mti wa uzima. Na Mungu akamwambia hivi, samahani sana tafadhali ndugu, ile mti ambao ndani ya bustani pale, ambao ni kujua mema na mabaya, usitumie tunda ya mti hiyo, sababu siku utaitumia utakufa. Wakamwambia hiyo mambo yote. Adamu alijua, Eva pia alijua. Nyoka siku moja iko ndani ya bustani ya Edeni. Na anamuona Eva akitembea. Na wakati wanatembea anamwambia hivi, bwana Eva anatembea, na mimi naona wanatazama miti yote. Na Eva akasema ndiye Mungu ametupatia hii miti, na matunda yote tuitumie. Lakini ametuambia hiyo mti ambayo tusiitumie, sababu siku tutaitumia ndio siku tutakufa. Biblia inatuambia tutenda mbali hapa. Eti nyoka akamshawishi Eva ili aweze kutumia hiyo mti, akatumia hiyo tunda. Na wakati ametumia hiyo tunda, Biblia pia inaendelea kuendelea hivi. Eti naye akaenda kumshawishi huyu bwana wake, na bwana wake pia akatumia hii tunda. Na ndio maana leo kifo tunakufa. Niambilie tena mbele kwa pembeni yako, uko tunda ya uchaguzi. Mungu alimchagua huyo mtu, lakini kuna wale ambao tena walimchagulia mauti. Kama leo tuko tunakufa, sababu kuko wale ambao walimchagulia mauti. Amen. Na hii ilisababishwa na hii ambayo ni kushawishiwa. Ushawishi wakati iliingia, hawa wandugu walikuwa na uwezo wa kukataa. Eva alikuwa na uwezo wote wa kukataa. Yeye alikumbuka tu neno la Mungu. Na anasema Bwana Mungu alituambia tusikule. Na wakati alipelekea mume wake, mume wake akamwambia unafanya nini Eva? Mungu alituambia tusitumie hii tunda. Wanaume naye alikuwa na uwezo wa kukataa, lakini naye akakubali hiyo tuliwaza. Na akachagua vibaya. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ndani ya Biblia niliona watu wengine ambao walishawishi wengine. Tunamuona huyu mama ambaye anaitwa Jezabeli. Hakuna kusoma sana, lakini ukipenda kusoma utasoma katika Wafalme wa Kwanza. Sura yake 21 pale. Tunamuona huyu Jezabeli ambaye alimchagulia mume wake mbaya. Alimwinfluence achague vibaya. Na hii ikaleta shida katika nyumba yao. Tunamuona mama mwingine ambaye anaitwa Delila. Delila naye akafanya kwamba Samsoni achague vibaya. Na hii ikamletea Samsoni kuwa na shida. Influence ni jambo mbaya sana. Wakati influence kufanya mambo mabaya. Lakini influence nzuri naye inaweza kukupeleka katika baraka. Kuna watu wengine ambao sahihi kama wanaishi baraka ni sababu walikuwa influence katika mambo mazuri. Wengine wanaishi katika laana na katika shida sana, sababu walikuwa influence vibaya. Na Mungu angetusaidia sana sisi ambazo tunaita influence vibaya pembeni yetu, zisingeliweza kutufanya tuchague vibaya. Bwana atusaidie sana. Jambo la tatu ni kitu ambacho nimeita ignorance, kama kusahau tu, kutokujua. Hii kutokujua pia imefanya watu wachague vibaya. Wakati haujui jambo unachagua vibaya. Unajua kuna mambo mengine unahitaji kuuliza Mungu. Wakati hauwezi kuuliza, utajikuta hapo tu ndani ya shida. Wakati hauwezi kuuliza, utajikuta shida zimekupata sana. Lakini kama ungeliuliza, wangelikwambia hawafanyaje vile. Kamata hii njia sasa.
Verset 38. Amen. Wakati wakikwenda, yeye aliingia katika mji mmoja, mwanamke fulani jina lake Martha akamkaribisha katika nyumba yake. Naye alikuwa na ndugu mwanamke aliyeitwa Maria, aliyeketi mbele ya miguu ya Yesu akasikia maneno yote yake. Amen. Amen. Umeshamaliza 42 ndugu. Lakini Martha alihangaika kwa kazi nyingi, akakuja kwake akasema, Bwana, unikumbuke kwa sababu ndugu zangu ameniacha kufanya kazi peke yangu, mwambie anisaidie. Yesu akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika juu ya maneno mengi, lakini kitu kimoja kinahitajiwa, na Maria amechagua sehemu iliyo njema, naye haitaondoshwa kwake. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa tunawaona wadada hao wawili ambaye ni Martha pamoja na dada yake Maria. Biblia inaniambia eti huyu Martha akamkaribisha Yesu ndani ya nyumba yake. Yeye ndiye alimkaribisha. Na wakati Martha yeye alimkaribisha Yesu, alikuwa na dada yake ambaye anaitwa Maria. Na Biblia inaniambia hivi, yule ambaye alikaribisha Yesu ambaye anaitwa Martha akaanza kusumbukia Yesu na kuanza kumshughulikia kwa chakula. Na huyu dada yake Maria akabaki chini ya miguu ya Yesu, ndipo anasikiliza maneno mazuri ya ufalme wa mbinguni. Lakini akaanza nyuma huyu Maria akaanza kusema nini? Oh Yesu, ungelimwambia dada yangu aje na kunisaidia, sababu mimi niko nafanya chakula. Yesu akamwambia hivi, Martha, mbona unajisumbua kwa mambo mengi? Unajua Maria huyu amechagua fungo njema ambalo halitaweza kuondolewa kwake kamwe. Asubuhi ya leo nataka kuambia jambo moja, ya kwamba wakati hauwezi kuuliza, wakati haujue unaingia katika mambo na unachagua vibaya. Huyu ndugu, huyu dada ambaye anaitwa Martha hakufanya jambo mbaya sana, sababu bado alikuwa katika mapenzi ya Yesu. Alifanya jambo nzuri pia ya kuandalia chakula, sababu kama wangeliburudika kwa moyo, wangeliburudika pia kwa mwili. Na akasema mimi nitaandaa sasa chakula. Nataka kuambia hili kwa haraka sana, sababu naona muda wangu umepita. Unajua unaweza kuwazia uko ndani ya kanisa, lakini wala ulishapotea zamani. Haukusikia? Nataka kusema hivi, unaweza kuwazia uko ndani ya kanisa, unaweza kuwazia uko ndani ya kazi ya Mungu, lakini ile ambayo uko nafanya haiko bado, ndio uchaguzi ulipata kufanya. Wala ulishapotea zamani. Labda hujaelewa. Hata nipatie habari kwa wandugu wawili. Kuna wandugu wawili ambao wanaandikwa katika Biblia. Ukisoma katika hiyo Luka hapo sura 15. Ni yule ndugu mmoja ambao wanamuita mwana mpotevu.
bado uko domestiki wa Mungu? Est-ce que tu sais que tu peux être en train de chanter pendant que tu es domestique de Dieu? Unaweza kuwa uko mtumishi Tu peux être un serviteur lakini bado uko domestiki. et Dieu toujours côté ton domestique. Mungu hajahesabu sana hiyo kazi ambayo unafanya. Seigneur n'a pas encore Inawezekana umejichagulia kazi kubwa kanisani. peut-être Dieu a choisi. Inawezekana umejichagulia hata huduma kubwa kanisani. Mais tu as choisi un grand ministère. Inawezekana umejichagulia jambo kubwa sana. Une grande chose. Na unasema wakati nitakuwa nafanya hivi, Tu es en train de faire watu watakuwa wananiona kama na mimi niko des mtumishi wa gens Mungu. pour penser comme Je, est-ce que hiyo jambo inakutia katika relation na est-ce Mungu que la wako? chose que tu fais ça te met à une bonne relation? Inawezekana umejichagulia jambo mbaya na wala bado unaenda mapenzi ya Mungu. Mais peut-être que tu as fait un mauvais choix pendant que tu Lakini asubuhi ya leo nataka kukwambia hivi. je vais te dire ceci ce matin. Uchague relation na Mungu wako. Choisis le bon de relation avec Kuna Dieu. wengine ambao wanatembea na wanajifanya marafiki wa mapasteri. Et d'autres personnes se contentent de se faire des Na amis. anasema mimi niko na marafiki mingi wa pasteri. Moi j'ai beaucoup d'amis qui font des Bila kuitaka mimi ameniona na nataka telefoni. Kama mtu telefoni yangu anakamata. J'ai beaucoup d'amis parce que je fais la trempe de potes. Nikimuita hata kama iko mkazi wa wewe acha kazi Même s'il est en plein travail, il va qu'il essaie de unajifanya marafiki wa mapasteri. tu peux être ami Ni de Dieu. mzuri, C'est bien, lakini wewe na Mungu ni mzuri zaidi. mais il serait mieux d'être ami de Umenichagua Mungu sana Dieu. Choisis pour zaidi ya ile ambayo unaona. plus que ce que tu es en train Bwana de faire. anakusaidia sana kuchagua vizuri. Le Seigneur pourrait te Sababu donner. katika kuchagua vizuri Quand tu choisis, kuna baraka kubwa sana. c'est là qu'il est ta bénédiction. Yesu akamwambia Le Maria hivi, Seigneur a dit à Marc, kile ambacho kimepewa kwa Maria ce huyu qui a été donné à Marc, fungo kubwa c'est une na grande wala haitaondoshwa kwake tena. personne ne peut la rater. Amechagua ufalme wa Il mbinguni, a choisi le royaume de Dieu. amechagua kuishi pamoja na Il a Kristo, choisi de vivre avec na wala asubuhi ya leo Et toi, ce matin, ungelichagua Kristo maishani il mwako, serait bien que tu choisisses ungelichagua kuishi na Mungu maishani mwako. que tu choisisses de vivre avec Dieu. Usingelichagua kile ambacho wanadamu wataona, Ne choisis pas ce que tu lakini ungelichagua ile ambayo Mungu ataona, mais choisis ce ile que ambayo Mungu atakupigia kifua. choisis ce qui te Akasema huyu ni mwana wa Est-ce que Daudi. je crois pour le Seigneur. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Sitaongea hili jambo la mwisho Je ne vais pas parler de ambalo ningeliongea sababu muda wangu umeisha, avant plus. lakini asubuhi ya leo natafuta kukuinfluence Je voudrais te dire que l'influence, katika kuchagua jambo njema. l'influence dans le monde, Ile ambayo unaona pembeni yako ce qui t'entoure, isinge kusukuma kuchagua vibaya, ne te pousse pas à faire lakini le péché. mbele ya kuchagua pia Avant que je ungelimwomba Mungu, prie les ambia Mungu natafuta kuchagua, Seigneur, ambia j'en Mungu kazi yako iko mbele yangu, Laisse ton nifanye nini Mungu ili niweze kukupendeza. Qu'est-ce que Dieu doit Sababu mambo faire? mengine labda unayachagua ya kupendeza tu kanisa, Peut-être une chose de labda uko unafanya kazi ya kufurahisha tu mchungaji wako, Peut-être tu veux plaire à ton labda pasteur. ya kufurahisha tu jamaa lako, Peut-être tu veux plaire à ta famille. lakini je, unamfurahisha pia Mungu? Est-ce que tu es en train de plaire au Seigneur? Chagua vizuri na utapata baraka. Fais un bon choix. Chagua vizuri na fungu ambalo utalipokea, Choisis un bon choix. ambalo halitaondoshwa kwako Il ne kamwe, fera pas tuer les na gens. mbinguni utaingia, Et tu vas entrer au ciel. sababu Mungu ana haja yako. Car le Seigneur a Mungu besoin. akubariki na bariki neno hili kwa Que le Seigneur te bénisse. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Éternel, tu l'as béni. tunakushukuru sababu uko mwema. Te remercions car Na asante kwa neno lako la asubuhi ya Merci pour leo. ta parole ce matin. Asante kwa kanisa lako Bwana, Merci pour ton église. ambalo unaenda kulifanya kwamba Qui a fait que tu as kila lolote tunaweza kuliona, tout ce que nous allons voir. lolote tunaweza tamani kulifanya. Tout ce qu'on peut en bien faire. Bwana, tukachague lile lako, Que nous puissions choisir ton choix. tuchague ile ambayo inatoka kwako Bwana. Nous puissions choisir ce qui est Asante sababu utatuwezesha Merci pour ce que tu na vas Roho nous faire. Mtakatifu wako atatuongoza Ton esprit va nous katika uchaguzi wa kweli, dans ton choix. katika jina la Yesu Au Kristo nom de Jésus-Christ. tumeomba ili tujalie umetenda. Amen.